आं निजेबो वाइसोसु टीएसएफ नि जेकुनु एक्टिविटी हंका हंकाय निजेनो जे प्राउड फील खायो से आं जेसम स्कूल लाइफ जों जेसम दंफ्रु ड्यूरिंग माय स्कूल लाइफ नि डेज 1991 रगो जिनि टीएसएफ चौबा खाइ दंगो आठर मुरा रगो ब्लॉकेट खायनानै रूट ब्लॉकेट जों आपरो खादो दं खायै कल्याणपुर बाजाराव पोस्टर खालियो आइचोक बुजालायो कल्याणपुर बाजाराव पोस्टर पेस्ट खालियो कॉलेज लाइफ रगो जों जेसम टिप्राइजिंग कॉलेजो जों फर्स्ट ईयर आफ्रुबो चिनि कॉलेज ब्रिजेश देवबर्मा सुनील देवबर्मा जों थांगै टिप्राइजिंग कॉलेज आफ्रु एनआईटी नि आफ्रु रगो जों ओट टेकिंग नाउ टीएसएफ नि मेंबर हिसाबै बेलाय खादों हाइमा दं पियाबा 1998 नि परे जों सार्भिस हाबमुनि परेबो जों गिलामा एसोसिएशन नि टीएसएफ बाय सामखायनाय नि स्कोप मांखा आगेन होदों सामखाय दंग गोथां तंसा टीएसएफ नि बाय सामखाय खानाय अ जागा दिनि नायनो थांगा हांगा टीएसएफ नि जे डिमांड अजगा जे प्लेस खायजाका आबुं नुगै जों बिएपि प्रासा खातों हाइमा दं जों अजगा नुजाखा जे टीएसएफ नि जे डिमांड नि बिसिंगो सेपारेट स्टेट नो बर अजगा सपोर्ट खायगा implementation of NRC based on 15 October 1949 in line permit in TTADC area exemption of CIA 2019 Sinoti Prami Kok Boro Roman script Gilama Bung student related demand of the Nukzabu but recently Sunu Katama of the Chin is a freedom fighter from अजागा बिभिन्न एग्रीमेंट बुनि स्टेटन जमन नागा एकॉर्ड चिंती प्राहाव बगिलमा एकॉर्डिंग लाइका रिसेंटली चिनि जे फ्रीडम फाइटर ऑफ खानामानि जे 250 करोड़ पैकेज रुवे एकटा गवर्नमेंट एग्रीमेंट खायगा बट आबनो नायने खाय चिनि जे डिमांड बाय वेरी इरिलेवेंट नुकजाबो जों आदिबो जरा विभिन्न लीडर्स बाय चिनि इवेन बुबकरा संबाय जों विभिन्न लेवल विभिन्न मैटर डिस्कस खायो जों आफ्रो साउसा बनमासंका 24 August 2022 the why is it necessary to form TISF in spite of having already existing TSF is there. So one question kayo, as I see ni boba kala respect reward. Fiaba, afro bini reply sing mangka, boba sing personally discussion kayo nuka, je tini ozaga bona kisu kok saka. Kintu ozaga sing tini singna musulo. There are a lot of leaders working in that particular organization. Tini sinora angkai ini honorable MLA hisabe mandat kaya belai kaham ko tabu senior leader tunggu TSF ni honorable chairman gila mal leader tunggu kintu tini borok tangge all level of discussion kai tini te kaisa organization katal kai mani o issue no tangge right platform right platform tangge bono tini tang request kai malia we have to remember that this is one of the failure of our Tiprasa people I must say Tini ki Tiprani position untiga that without formation of TISF, the momentum of greater Tipaland we cannot achieve. Abo umaya, angkai sentini sangatang angkai TISF ni ilama movement semnugui paitong semgadalai movement khalai. Kaisa akatok sini Dr. B.R. Ambedkar
जोंनो कहा कक साइ प्लान थांगा जों जतन साइ मनो educate agitate and organize education जों जतन इम्पोर्टेंस मारिनाय जों त्रिपुरा हाव जों आबनो जदनि जिनि बसकांगो बुनि दफबाय हिमै थानानि मोजाङै कानानि आबो जिनि one of the most important issue education जों मा खायनाय organize मा खायनाय जों discipline जेखुनु इशुनो फि organization organize fight struggle जिनि मान खाय सकैनोकै जों कन्टिनिउ चबा मा खाय मा खालायनाय फियाबा जों दाबो जुदि साना थांगा हांगा TSF नि responsibility tabu at present situation kok borok sanani rignai kannani abo जों दाबो सानानै नांगिया अ जरा जों अलरेडि ओवरकाम थाइगा ताबो के जों ताम सानाना चिनो बरो जों जतन साइमानो जों ताबो कत चबो मांफनाय चिनि एसटी फेसिलिटी न फातानि होते लामचायाखै फाइ दंनाय साबो चिनरनि जामुं नुनो सेक्टम जों आबनो प्रोटेस्ट खायनाय जरा सकायगा the listing of ST for particular community no jora sopai tongka jora sopai ka tabo chini age honorable chini chief guest ba other chini vice president TSM ni sai tongka je chinoro chini bosomni particular kisu borogo buini dofa bai gadalai kajangmani borjangmani kokja sai tongka yes जों आबनो protect मा खायनाय जों being a Triprasa abo it is also our responsibility chini youth dongna abo responsibility tangi chini dofa buini bosong bai khanam nangka but legally awjaga जों kuno sanam thaya special marriage act 1954 abo जों saimano abo it is illegal however chinoro Tripura customary law ni ba ka tango जों all customary law उन दिनो चिनि हिस्ट्री रेकर्ड करै चिनि बसं कुबनि बसंै गदालै विभिन्न कायजकमानि बरमानि हंगाय जों आबनो मानायने चिनि जदि कास्टमारि ल थाना सानानै थांगा हंगायबो अज कासे कक हाइनो फाइखायो अगेन त्रिपुरा एडिसियो अलरेडी जमाते हदा हनि कास्टमारि ल एप्रुव फाइका Tini riang hoda, koloi hoda, munasing hoda ini tangi sing tini separate customary law nati demand khai. Whereas we are speaking in same language, sing oja ka poncho Tripura ini buwa kera oi Maharaja amon hoite na sing oja saini no Tripura, Tripuri, riang jomati ahala. Sing eki language kok sau, kintu tangi sing oro kabu within the communities, why there is so much difference? TSF tini freshers khaito, it is for all, not for any particular community. Kintu sunga agi nukjago, hoito tabuko pro practice khaina. Particular একটা community based TSF freshers organize khayo. It is not encourageable at all in our society. Tang tini jomotia hoda sini tini jomotia no sini freshers organize khainai tangi tini riang hoda riang no sini freshers organize khainai why you should not invite to all the communities in any kind of organization whether it may be organized by Blue social cultural organization or jomotia hoda or Tripura Sobolai Buthu tangi sini moddhe chini intellectual people leading that organizations. But you are always working to those organizations where we respect, we give opportunity to all the communities. Since the approved organization samung kayo, you have no any difference. However, within the same community there is some difficulties. Recently, Tau Bro hini ekta kok brokin ojaga sing tongo. Sintang tini kau beri ini demand kena tini jomatia hodan hote they have never demanded that we have separate language jomatia ko Tripuri ko but
there are some only particular one community, you can say Riang community, but you are Kaupuru. Singoza Saimano, Singoza Wanji Bosong Nugu, they are Bengali. In the Borokun Dino, Bong is a big difference we have seen. Bong Mojo Casteism Tongu, scheduled caste, Brahmin, but they never have created among them, these are Brahmin student organizations, they are scheduled caste organizations. Itu high difference Bong Nuzagya. Language in Sana Tangka, almost जों जत रियां हिंदी जमती हिंदी को हिंदी जत जों एक ही ब्रक लैंग्वेज जों टक साले अंडरस्टैंडिंग जों प्रसेप्शन इम्पोर्टेंस नो इजीली बुझी मानो टक पाए किंतु तिनी तांग और डिफरेंस पाए जों इवेन सदर डिस्ट्रिक्ट नि देवमा कम्युनिटी खुवाई डिस्ट्रिक्ट नि देवमा कम्युनिटी समथिंग किसा टक ब्रक किसा चेंजेस इन थांग बा केवल शॉर्ट फॉर्म साव बा one किसी difference नहीं था वन दिन मुझे सिंगुजा वो सिलेक्ट ही लो local language तो वो पुंगरो शुद्ध भाषा तो वो but they never demand for but they always माने support the Bengali language कैसा ना पुंग इनका सिंग ताबो ताकुलो बुकरो सिंग निजरा मध्य सिंग ताबो मास सिलाइना तांगी चीन मध्य से barrier पाए तांगी चीन मध्य सिंग से difference सिंग होया रे सिंग की प्रभाव सिंग 10 लाख 12 लाख से बड़ा Nagaland of 22 community separate language mili jadi bro Nagamis Kaimang Kangkai sini Tibrao 80% kok solayo sentang lagi mana kok bro ini maya Kaimaya kamai Kangkai oh jaga short time jadi tu teka kok sana musuh cino jaga kasih demand dong musuh Cini bagai cino, matangnya bagai cini safeguard nih bagai, gila mah important demand tunggu, cini TSM nih demand apa semua kuk cini safeguard nih demand. Ba semua juga special constitutional status ini disaiki nih, no doubt cino cini special constitutional status ini demand kayu. Via ba cino bibinno organizations, bibinno mota, bibinno bodol. Constitutional 125 Amendment Bill no big issue ni saw. Ang sana na ima hikai wasaga. It is the initiative of Government of India since 2015 to upgrade the 6th schedule in one level. After 6th schedule ni North District Council after upgrade kanyan. Bimino demand punani, bimino funding punani, Nagar Panchayat. Town chini Nagar Panchayat jogo general area jogo fund khayo edisi area se jogo fund fugai tunani seat kita increase khainani it's not a mane chini safety yes jing jokono welcome khayo the constitution 125 amendment bill ti prabo immediately implement khaito kinda abon nainani kok kore je abo chini final solution ngai sanani ono kisu tongo Ngai tiaba semua juga ini jora tom, tapi sangat kaya. Ngai tiap kaya kini kok tom tahu. TSF ni leader no kaya apa? Request kaya macam tu, leadership tomai sakan level tomai mana. Sini the leaders ko bin the activity movement. Anggota kalau kamera kritis kena kaya, kebo individual criticize kena kaya, fair bahasan discussion mas kawaina. Sini senior leader tunggu, gila mati esek no hote no. Joto leader to tunggu jom ti esek no numbre senior no. Sei tabu TDC ni chairman tiga gila mah MLA arab tunggu. Fair bakam nuzak, jesama organization ekta bodon hote te ekta organization switch off kaya. Different organization thanggai sini meeting no surveillance try khayo. This should not be happen in our state. Semua jaga di prasad sini jeno jadi TSF ini leadership hisabe jadi samkhai phegangka. Lung kuno dina chini di prasad unity no first priority marina.
जोंनि जेने पार्सोनाल इन्टारेस्ट रिउई बा केबनि একটা সাইডলাইন নাওই ন চিনি ত্রিপুরাসান ইউনিটি সবাইনি চেষ্টা ট্রাই খাইনি আবচায়া কারণ চিনি বিসঙ্গ অনেক লিডার মুখা বড় বয়সা অজায়গা থাঙ্গো অজায়গা বয়সা থাঙ্গো যেটা ভেরি অফেন্ডার টু ফাইনালি আং চিনি যে তিনি নো ডাউট ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফেডারেশনनि ফ্রেশার্স মিট একটা নিউ কামার্স পাंफबनायनि दिन जों दिनै अकनो सानानि इम्पोर्टेंस नि सानानि थाया फियाबा दिनै একটা स्कोप मामा बागै जों दिनै मा सालायो ते कैसे दिनै जों साना थांगा हाय चिनि जे youth दिनै तांनि डाइभार्टिंग दं दिनै तांनि दिनै एंटी ड्रग अवेयरनेस कैंपेन जों तांनि गवर्नमेंट इम्पोर्टेंस मारि बा जों सिविल सोसाइटी अर्गेनाइजेशन जों एकजन नन गवर्नमेंट अर्गेनाइजेशन तांनि इम्पोर्टेंस मारिखा एवरी कॉर्नर ऑफ चिनि विलेज तां दिनै ड्रग एडिक्शन नुजाक दंखा सब गेम खाइतों चिनि टिप्रासन लगे चिनि यूथ तांगे आमनो कंट्रोल खाइमेया चिनि यूथ ने रेस्पॉन्सिबिलिटी तामो चिनि टीएसएफ ने रूल तामो जगा जोंमा नायनाय जों रेकर्ड नुजागो इंजेक्टिव ड्रग्स यूजर रो सिंस 2019-20 होते 143 नेक्स्ट ईयर ऑफ 291 21-22 मोर देन 597 plus increasing tongo very pathetic for our society. HIV positive 2019-20 442 detecting Zaka 22-21-22 487 21-22 1155 Tabuk last March 2022 more than 2800 HIV positive are affected. It's very alarming. Engkai जों बसकांगो आं आबोनो कक सानाय फायदि चिनि टिप्रासा हामग्रानि बागै चिनि इउनिटी बा चिनि थांनानि चिनो सेफगार्डनि बागै जे दिमा जों आबोनो इम्पोर्टेंस मारिनाय बसकांगो जों ताबोंति काम काहाम विभिन्न अर्गेनाइजेशंस जों अलरेडी जॉइंट एक्शन कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटी जों गिलमा रजिस्टार एनजीओ गोदालै सामखाय दङ चिनि सिंस 2011 जे समय जों जगा MBBS इशू का rename of Ujjwal the place the gilama issue of signature amendment bill gilama issue of जगालै सामखाय दङ फीचर बताव खायना नांनाय चिनो सामनो जों मोनथाक नांला ओंखाय फाइनाली लास्टली जों आबोनो ड्राग्स नि जे रिलेटेड इशू को जों मा सानाय जे से yes to life no to drugs কারণ চিনি একটা পার্সেন্টেজ অফ ইউথ যেটা ফিউচার হিন जों साइमन चिनि सोसाइटिनि बर' गलि डाइभार्टिं दङ बरनो जों मोथांगै तिनि लामा काहामो जों बरनो मा तबायनाय गाय हामबाय दिनै